baragaruka bahita bagaruka erega uretse n'abaturage n'inyamaswa muri parike ya Virunga ubu ngubu ukareba izari zarahunze zose zaragarutse rero buri muntu areba aho amahoro ari aho umutekano we uri basagaruka bafite ibintu byabo hariya Uvira basagaruke basubire mu mazu yabo basubire mu bucuruzi bwabo mu mirimo yabo bakore icyo nakubwira nuko babaturage bari barafashwe ugwate hano mu nkengero za Goma bari muri za nkambi iz'abakuru mu byabo n'intambara za Kanyarukinya za Mugunga za Bulengo zahe abo bantu nibo bari kugaburira umujyi wa Goma ngubu harabahunze kuko harabambutse umupaka bakajya Bujumbura ariko tuzi neza ko mu minsi mike bari bugaruke bagasubira mu gihugu cyabo. Uwo yari umuvugizi wungirije w'umutwe wa AFC mu 23 Dr Oscar Barinda. Mu Burundi urujya n'uruza rwahungabanye ku muhanda uva mu mujyi wa Bujumbura werekeza ku mpaka wa Gatumba aho Burundi buhana imbibi na Kongo nyuma y'intambara zirangwa muri icyo gihugu zimukiye mu mujyi wa Uvira uhana imbibi n'u Burundi. Ministeri y'ububanyi n'amahanga y'u Burundi yagiriza u Rwanda kugira uruhare muri izo ntambara. Iyi nkuru reka tuyibaze mugenzi wacu Patrick Waso. Aha ujejwe umutekano ariko arahagarika imodoka zose zerekeza ku mupaka wa Gatumba ni ku kibanza benshi bita kuri BGF mu Gatumba turi nko kilometero 5 gusa vy'urubibe u Burundi busangiye na Kongo niturekuriye kurengana ngaha uretse abapolisi muri iki kibanza hari n'abasirikare barikanuye benshi muri bo bari binjiye mu Burundi kuri uyu wa kabiri baje kurangura ibyo badandariza iwabo mu gisagara ca Uvira bavuga ko bankiwe gusubira iwabo kubera intambara zari zishushe bemeza ko baraye hanze abandi nabo baryama mu mazu zabomaguritse uyu mugore arafise imbanyi y'imvuka n'ubu ibise n'ivyamfatira ngahanza kubuwande no vyarira hehe nico gituma nsavye ko batugurura inzira mbandanye urugendo rwanje twese aha turisumamwo nasize abana muhira bonyine umugabo wanje yagiye kupagasa ikaremi ntari hafi nibandeke mfume nja gupfira hafi y'abana banje jewe sinahunze nari naje kurangura ibidandazwa nubwo uyu ashaka gusubira muri Kongo abakongomani babandanya guhungira mu Burundi ku bwinshi baciye ku mupaka wa Gatumba nkuko twavyiboneye abaza bose baca begeranirizwa ku kibuga kiri impande y'ikirindiro cy'igipolisi mu Gatumba aho benshi bita kuri brigade Gatumba abarundi barangura imirimo yabo mito mito aho ku mupaka wa Gatumba bavuga ko ubuzima bugiye kubakomerana kuko umupaka usa nk'ugaye gushika umanya umupaka urugaye twe dusanzwe twakorera ubuzima buca buhagarara rasiyo ntisubira kuboneka kugenda nabi kuko nta kintu natumwe numva twicara nk'uko twe dusanga dukorera ku mupaka mu muryango bica bigenda nabi ca tubura rasiyo twosaba ko mu Kongo yogira icikoze umutekano ukagenda neza hanyuma imigenderanire ikasubira ikagenda neza imipaka ikugurugwa hanyuma kugira natwe dushobore gukora akazi kugeza ubu imodoka zirekuriwe kurengana nga kuri BGF Gatumba kiyabara rija ku mupaka wa Gatumba nizabajeje umutekano hamwe n'izamashirahamwe afasha impunzi gusa igitigiri cyamaze guhungira mu Burundi baciye ku mupaka wa Gatumba ntikizwi inyuma yo mutaga kuri wa gatatu umuhari AFC M23 ugwanya leta ya Kongo watangaje ko wigaruriye gisagara ca Uvira mu Gatumba. Patrick Waso. Turacyari mu makuru hajyanye na Kongo. U Rwanda rwatangaje ko rudashobora kubazwa kutubahiriza amasezerano y'amahoro muri Kongo. Ni mu kiganiro twagiranye mu kanya na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungireho yanahakanye ko u Rwanda rwateye ibibombe ku butaka bw'u Burundi. Yatangiye kandi akana ihungabanywa ry'amahoro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda. Ibyo ntabwo ari ukuri. Tumaze igihe tuvuga ibibera iburasirazuba bwa Kongo aho ingabo za Kongo zifashishije indege zazo ndetse n'utudege twitwara twa attack drones zirasa ibirindiro bya FC M23 ku buryo bunyuranyije n'agahenge kashyizweho umukono. Tugomba twese kwemera ibirimo bibera hariya. Ni ukuvuga yuko byatangiye ari uko ingabo za Kongo zitubahiriza ceasefire zashyizweho umukono. Iyi si Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yonyine ishinja u Rwanda kuyitera. U Burundi nabwo buravuga ko u Rwanda rwateye ibibombe muri icyo gihugu abantu bagatakaza ubuzima.
ntabwo ari byo, ahubwo ni ibibombe byaturutse i Burundi byibasiye abaturage bahariye Kamanyola, bigatuma hari impunzi z'abakongomani zaje iwacu hariya mu Bugarama, zahungiye iwacu mu Bugarama, zikaba ziri i Nyarushishi kuri ya centre ya Nyarushishi. Abarundi bohereje ingabo nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo, ingabo zigera ku 20,000, kandi izo ngabo zikaba zibasira abanyamurenge, barabatangatanze bakababuza kujya ku masoko guhaha, babicisha inzara, ku buryo izi ngabo ziteza umutekano muke iburasirazuba bwa Kongo, kandi zikaba zinafatanya nk'uko bizwi n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR, bivuze ko zinahungabanya cyangwa zishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Minisita, ariko n'u Rwanda Uburundi buvuga ko hariyo ingabo 8,000 muri Kongo, izo ngabo akaba arizo zitera umutekano muke muri icyo gihugu. Ibyo ntabwo ari byo, ahubwo igihari ni izo ngabo 20,000 zirenga z'Uburundi zibasira umutekano w'abanyekongo. Ni ingabo z'Uburundi zambutse umupaka zikajya guteza umutekano muke muri Kongo, kandi zikabasira n'abaturage bo muri Kongo aribo banyamurenge. Na raporo UN yasohoye yagaragaje ko u Rwanda rufite ingabo ziri hagati y'6,000 n'8,000. Minisitiri, mwabivuga iki? Izo raporo za UN za kariya kanama kita k'impuguke zone zisanzwe, mbere yo kujya kubara abo basirikare b'u Rwanda bavuga ko bari muri Kongo, kuki bataratubarira abasirikare ba FDLR bari muri Kongo, ngo batubarire abasirikare b'Abarundi, batubarire abandi basirikare n'abacanshuro bo muri Colombia bari muri Kongo? Ese bariyo koko Minisita? Ibyo twarivuze kenshi, ntabwo abasirikare bacu bariyo. Twavuze ko dufite ingamba z'ubwirinzi zigamije kurengera igihugu kubera ibi bitero bya FDLR ishyigikiwe na leta ya Kongo. Minisita, umuntu yakwibaza ese n'impamvu iki ituma u Rwanda rukomeza gushinjwa n'amahanga ko rufite ingabo muri Kongo? Ibyo ni ibintu bisanzwe bimaze igihe, kandi n'ayo mahanga n'ibyo bihugu iyo tuganiriye nabyo tukabibwira iby'ibyo bitero bya guverinoma ya Kongo, izo ndege, izo drone, abo bacanshuro babemera ko yari ikibazo koko kiriho, ariko ntihagire igikorwa. Uwo yari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Olivier Nduhungirehe. Ndabona ibitekerezo ari byinshi ku mbuga nkoranyambaga. Abaturage baravuga iki? Latifa, inkuru yavugarutsweho cyane nigaruka ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo, aho Lambert Kura yagize ati ese iyo Wazalendo, Mai n'andi mashami ya FARDC abarundi bakorana nayo ku nyungu zabo? Rero intambara si nziza na gato, binanije iki ngo tubana amahoro? Uwitwa Kalem Gatare yabajije ati cyakora abo bazungu bigize abashumba ba Afrika nibo dukwiye guhaguruka tukarwanya byanyabyo, gusa ubuviri igiye gutekana. Nkurunziza Leonidas yagize ati nibahafate kuko barondera ubwigenge bwabo, Tshisekedi nabahebereye harya bafashe atwara hasigaye. Mutabazi Jean Sauveri yavuze ati nta muntu ku isi wabasha guhagarika intambara y'abantu barwanira uburenganzira bwabo bwo kubaho, muzaba mumbwira. Uwitwa Ruzindana Eric yanditse ngo mwumva mutinze kabisa, nta ngabo z'u Rwanda ziri muri DRC, gusa zinagiyeyo mukemura icyatuma zijyayo ntizaba zikigiyeyo. Nimureke kunyica BBC, none u Rwanda rucyura ingabo zitariyo ko ruguma ruvyiyama. Latifa. Urakoze cyane Giselle. Dukomeje n'aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Urugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwasubitse urubanza rwa Murekezi Vincent wajuririye igihano cy'igifungo cya burundu yakatiwe n'urukiko gacaca rwa Huye nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside. Umwunganira yasabye ko yahabwa igihe gihagije cyo gutegura urubanza mu mizi. Murekezi yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Malawi mu mwaka wa 2019 ngakurikiranwe kuri ibyo byaha we aburana ahakana. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yari mu rukiko hadutegurira inkuru ku buryo burambuye. Ku isaha ya 4:30 nibwo Vincent Murekezi yinjiye mu cyumba cy'iburanisha asuhuzanya n'umwunganira Maître Kagame Kimonyo Alexis, ndetse anasuhuza bake mu muryango we bari mu cyumba cy'urukiko. Kuri uyu wa gatatu nibwo urubanza rwa Vincent Murekezi rwagombaga gutangira kumvwa mu mizi, gusa umwunganira yasabye igihe cyo gutegura urubanza. Maître Kagame Kimonyo Alexis yasobanuye ko dosiye ya Murekezi ari nini cyane, ko bimusaba igihe cyo kuyitegura neza kugira ngo yinjire mu rubanza mu mizi.
urukiko rwatanze amezi 2 urubanza rukazatangira ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha. Ubushinjacyaha buvuga ko Murekezi yabaye ku isonga ry'ubwicanyi mu mujyi wa Butare, aho bwemeza ko yagaragaye atanga amabwiriza kuri za bariyeri. Vincent Murekezi w'imyaka 63 yari umucuruzi ukomeye mu gihugu cya Malawi, aho yari amaze imyaka 19 ndetse akaba yari amaze ngo no kubona ubwenegihugu bwaho. Yoherejwe mu Rwanda hakurikijwe amasezerano hagati y'ibihugu byombi yo guhererekanya abanyabyaha. Ni nyuma yo kugerageza inzira zose zo mu rwego rw'ubutabera asaba ko atakoherezwa mu Rwanda. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda zivuga ko Murekezi icyo gihe yaraje kubanza kurangiza muri gereza yo mu Rwanda igifungo cy'imyaka 4 cyaburagaho imyaka 2 yakatiwe na Malawi ahamijwe ibyaha bya ruswa, ariko ko yanashakishwaga n'u Rwanda kubera uruhara akekwaho